kilich k'ahlayob. Sikianto nupahtal k'taniktan, kachim poltaktan. Kuhumpitil knolob kubinukitiktan, yetel tum menchibalob. Bixabelex ulak el lunes tan casi le nukbesajah ojelte el nukbesaj tial ojelti kiabalo kuyuchil wayukolkab. Tzok uyantalton jejela sikbalo bietel ya makob haitulti letiob tu sikbastaton yo sal bash kuyuchul ken usen le yasti le yash nukbesaj sikbanajon yo sal bash kuyuchul lekin ku seten oxicon le makobo ujol popilo educación balo biosal u yantalo ontihum el nohlumil hesh ukaba México chembale u betiko punsel le kahlail biosalo ton hesh umpelililka tile ulak nuk besah ojelte sikbanahon yetel juntul sunat tukanah maya que es Mayai letie Rusia il chembale kahtali katukanah maya tusikwastaton basten yetel bistubeta. Tutsok nuk besah anchaston sikwanahon yetel yamilichan juntul chupal ku betikiyat meyahob yosal utzapal kahol bilupahtal il kolelo. Les lunes marico una uyantal le nuk besah chembale mabecha yosal le uluble jejelas kuchilo meyahtan tihu kuchilil Facebook. Basa mis Instagram, mis Facebook, mis WhatsApp meyahnastile kinobo, vale behlae kuyuchul, behlae yantzikba yosal le kuyala lo migración. Le ubinmak shel nohlu miltia lukashtiki ukustal. Vale, ya shetial casi kian in wesiteshum el video yosal ak sikwatik bish anik letile talamila kahol también migración ma el talamil chembale el bal kabet natik wahacha el bal kabet tantik tial tikba u bash kutasik uts bash kutasik kas bash kuyuchul tile mas kubino tile no lumo yetel bash kuyuchul tile ma kupata lo shan kosiliktun le video hela tuskuye siki haitul ma kubino tile nohlumilo shamanilo kupata lo sham wai Yucatán. Bueno, Vishtawilesh tuntulak le shokilob tu nos molayil ineji kuye siki umakob kujok ti Yucatán tial ulak lumilob laili guay México manalti 33,000 juntula lob tile macho kutalo guay Yucatán tial ukastalob ti ulak estados koshalik bello manal 100,000 ukatuyal
ya asabiable más okutalo tile más kuko kolom. Yetele más okubino tanshel nos lumil le cuya la lichkastelantan migración internacional manalti 7,000 kuhok ti Yucatán ti alubinop tanshel nos lumil. Beishant ilah y Chile más kubinop tanshel nos lumilop ti 100 juntulalo 48 oltan chumukil kubin tak Estados Unidos. Lejela el baal tanu binu yemel tile kinova tu menkach uche ya mak kubin ti unos lumil Estados Unidos. Te alusik behlai yetel ton kin kami yetel noh kimak olal tu men junto linet hail hache kim bisik timpuksik al Abraham Ek López le tietan ulak in conti unos lumil Estados Unidos. Tush yanech Abraham Bishabel. Hachmalo hachutz we tianet intanahe tu Kahil San Rafael, California. Uchua binechete nos lumilo. Okuyuchtat okumangin tu habil 1997 kaluken tu noh kahil tu desde tu Yucatán. 25 años de ahora. Mare hachitsohuchan yautakin tana kustalte shamano heshkalik wai teklumak alik binte norte masa binte shamano bistuka wilik le akustal behlaet o kasukta yambal kayayan tikti uchben kustal wai tekluma basu pastala tsikbatoni chil le basu kamansik behla yetel le biskuyuchul kach akustalek Hashehelas balo ya otik balo heshe mama mak papatsilo mak leti umas hach yayak osik men mach iko kuman hach ya kino tulaka tukla silo te nats silo eshe skuno kiko letik mas ya otik be mak iko be mas natso bastune heshu binu no tale le tecnologías le valo bello comentic más chanku más fácil ta eliko ti heche beora video llamada wati le llamada so valo bello catch uchile más ko kayash kuchenwei 1997 98 y chene namish celulares so baje más ach ko andi teléfono catch que tikbana ken yeteli mama media hora y kutohotik yang hora casi tak 1,000 pesos 1,500 pesos todo bello. Vale, ves la yete WhatsApp, pues tú la aplicaciones sube más chamalo, más fácil, sobre más senkohi. De ti tú no más chamalo vive lao, vale, lali ya vayan kao ese Hana, tú la ka Hana lo bishsuki kushtatelo, te valo bello ya o te clarik maktuse. Vale, maya o tiulik hache kukashko bisu pastal u bedko tial u ka kuskim tikop umiatsilil kestianok tinach na tanshel no lumil inkahol mako okupak chai yetelian maso kupak vale mi mogli wakukok o wama tumen helan le biskumankin telo helan le clima kuyalalo vale que uli que más tanu kukoni kunkonko brazo de reina kukonko tak panucho salbut valo bello y takle takle uyoch galletas o le yanwayo ka binen tiwila pues yan kuchilo kuko onol balo yante te luma kubiskop taktelo Lelo hacha hestunu binu no stalupe upe bishuyala upe upe comunidad upe grupo kubinu no stale kuilik bishmak ku kashtu kustal ching heslu kashtu kustal mak tu lumil Yucatane beishangenu kashtu kustal tula lumil wa Estados Unidos wa China wa hentush kashi kone yan kilik bishken kustal tu mempus uhaile le luma upelili vale diferente helanta ko temperatura si u clima si lo balo beyo vale si wilik le chayo yam be shanten yan shan impak alo yan impak al pak yan impak al ik yam impak ekum impak ekbalo beyo telling hand suking hand ko umalo bele kuts action umalo ta le chayo be ora tu mas yanta le ula bastung hach kasi be u sabore le espinaca so
casi beichaye. Le macho tu men que brazo de reina ku keshko behelo, vale ya no hey, ya no sikili, ya no huchi, tu la klek patle hach fleti. Chen de chaya chbat fleti chayo. Aha, bello le mak ku bintanse los lumik abe tu kastik bisku tumben kunsik ukustal chembale ma tialma uhachnach tal tile bas ukaho. Vale le gelo hunhat ti ukustal juntul mak ku bintanse los lumil. Ulak hatse leti le bisku kamal ti le lumil tu stanubin. Ogel u bisku yuchulu kustal paisano so on etlak optak tile no hlumo yang balo bhatsutak chen balo beisham pues haipel talamilo ku mansko basu pasta la waliton yo salu situación le etlak opte no hlumo behlai mi mohliwa pasta la tsipaton wa ancha haipel keshilob ikil sokuk eshel shanu hala chilil wa laili eto paano bishawilik. Vale, cancha le ma cancha 2016 o ya balo tu kesha hach tu hach tu hatsa tu laka le minoría so machen mayasi wachen ula grupo so ya bach gente tu atacarte le tiach tu chao pe tipo be chenuka tu usalvar tu pe grupo blancos un grupo blanco so gente so be europeo so bolete chuleti positivo te le tire helo le tiu atu recuperarte le lumo le bishu forma kustamak ye vale Estados Unidos se sokuachta desde kachune chunya de diversidad achnohoch ya diferentes grupos o yani desde nativos americanos o inkaolo be chembeyong heshe grupos indígenas heshe mayas o heshe tulakle grupos indígenas o ya México Estados Unidos anchashan originalo nativos o weyobe lali tu sufrir to bash sufrir ta ton lumi Yucatán we tu sufrir to shan we tu lumi California tu lumi Estados Unidos chane tulaka tune grupos o mehenta ko helo le grupos o be ku mantener ta tipo chan grupo chichan cada día tu más chichan kunsa tu mene le fuertes poderes o le macto un gobernador un presidente y lo Trump cabo 2016 o le dije tu más a enfrente o más chichan kun de minorías o vale, pues hach funcionar. Yo hach me yana tileti, tumen kabet ka tahka chumendik 8 años tulaka te podero ma becha hit tumen ya bashwa tumen tu esku debere capaz de chen 4 tumente ya tele 4 ya batuk askunsa pero tulakli betik tune behlai lali malo anikone lekin kuchko ya más achta talam pero behlai más cham más chamalo, está más tranquilo, más perseguido, ni más no problema ali. Vale, desde o maxan kubida más yete tranquilidad chane, mish maxan casi como molestar que pero watamente que chane kastik problemas, watana menga relajos chane. Ya na kasta mun shanta le ka kasta se ba waka hosa, waka kala. Soka levash na tsikbatik ku bisik intukultik kap eba yache ha es que yan mak kuyok sikubati jejelas balok ma patal tikustali lejelo hach sukuyilal ti chankajo ti le kajo tuskujok okop makop ti alubino ti le shamano yankine kusuto o chembale sokuhelpa lo takutukuli lo bish le nok ku tsaiko o kuchupkubao yetel kubonkobu winkilil lejelo matan igual ikuakas levash kuyuchutun es que kutaskop sham kakas kustal kos alik balo kuyoksikop tu winkilil kala anilil balo bello pasten yan mako ken kuchkop te tu nos lumil Estados Unidos kulublo tile yayah kustal kiwari yayah kustal tu men mima kima kuyolo mi wokli wa kahbinob de por cima kima kuyolo wa ken kuchkop ku kashkob hachtaku yatal tiob minano billete lurbat silobas kuyuchul basten hach sukuyilalila malo achta malo basta ata helo achta malo upe bale
kintukleke ya ma que de por si tu ki ekutasik hentusha kashike yano ile kumente kupekas watia wa attelo yano ile pishkinumente wa kutawe enumente kshan hentushla te lunga shiko tu ki eling tu klikiang bastune leken kuchuk wa ilume waye más fácil más seban tumen umeyamak waye de por hora si ubolcha malo ubolcha yana meya yana bota seban shan bastune le locumentic más fácil utoho buka kena meyate buka kena nahate bish hahamanike yetelupe ora kameyana keche kubeita manike upe kanastia utelauke wataka kaltale wat de borsianta pola tuklik taka ukike yetelupe ora kameyana keche listo kubeita la manike vale tulumi yukatam mas chantalam vale lali kuyilik pishkinumento shane vale mas talam waitune más fácil taka manik alcohol taka manik drogas taka manik hembashak ba asile mach to pakashtiki más fácil akashtik hello pero lelo forma kiwake tuki kelo yang utialumentik iwalik lo yash ukable uhahile machen leti akasmakobi tume matulaka maka akasmaki yanu utsi yanu kasi yantulaka vale leken kuchkachwaye yang emociones so bishawi kaba tapoksikal bishatukul ya balo kukol kuhatskech yane ba hachta toping ulikole tie kyalalu depresión ilo usen tuklikulak o mak awilik ken apaka tulaka ba pache kawike waye mai lumi min kahoya makobi mai we tushkin bini mi we bishkinimenti ta ya balo yanin kanik Asab alte wa mau yuklob ano shan bishu biskuba mako bishtulaka helani wilabe imutulaka matanu yiken hachia balo yantong tukle hello yantung make kutuklike upe tipo uchang putz lile de kaltalo bale ku kaltalo ten ku kalta katen mo seba no kastik mashite ku kalta keno tsakwenta ki u kalta okupata uten katen osten semana tun kalta kusukta tumbeyo leken tunu yilken kalu meya más fácil o manke kupatle ma topi okle malubuyu kuba mun tuklikwa mun kutlu tukult buka sem balo talam kenumanse tumen wakala che kuma tulakle lo kaputsu titulakle hachtukulo kabeta hets tukultiko mi hachale vasca o algo, o sea, te aten hach kubetik sentido, tu men ha wa kambin tanamukiatik tanakaholtik tumben kustal mata ma wohe lehelo shang pe ba kin kabetin kin walik u pastal ak knupi kietela tukulo es que ulak basham cuyo koti leti le kuyala lo hay tukten bisu yala lichmaya vale ken kuchkesti el tumben no lumil waminan mishbal hesh le tapata kubetikulub la wol tutsokole wasep kana hal tiktakin pues dejelo kubetik tum letile kapel balo kumach kubao kin walik tial uyuchul le de utalamil tiukustal mak vale beishan yang mako ma kubino uyoklob ti bash kubino uyoklob es que wataru biskop top kabet u aprovechar ko letile mako bo kubei taltun u kaskob un pe malo kustal maka mak u factores y maka mak bash balo u pahtalu tsatan tal tial uyilal de que upahtalu hokoltanil juntul mak letile claves del éxito kosh alik bello ha balo te lo hokotani mak waye leken shan kuchkechlali kintukleke upe tukul hachno hoche hentu shake ubeitalu u hokotani make yete u hachum ya meya yete kutsau ni uyol make ya balo ubeitalu menke vale lo waitune más heshkiwate chua fácil akashtik akas vale fácil shina kashtik malo balo
le que ala tune oportunidades so hach tahiam wayante tukuli yante takamente que waye yante upahta la mente le tito kuyante ya mako be utelu kenu kashma ke oportunidad kuchi ke ku kaskumente utela kaskamengo echam chenka alu echam nukuli la akonol wayante chup tukul wayante chup producto ka konke waye ma topa konki seban kena kashtawilik bishkena kone bishkena kaite bishkena awati mak tan konik watun wabash awolamente kala tikmatik timako be yanu pahta li seban ka hosku u permiso si ka hosku lugari ka kasku be bachan chichanta chenyolu be mesa yolu be esquina kubaita kaske ne kena kastu no le tikena wiltun kalo bin utile taka men kumasi kusegera men kumasi hello kestungi wako we le tia diferencia be yane oportunidades sobo watu men taka men dikba utse hachian wataka men dikba ase hachian sham chenti makutatum betike kinwake utumak takument chen ukal tabalo beyo pues kinwake ele tukike kuta ula ele le tiele le muyatil kutasik makutelu keshpa lu u kustalo leti mentik makiang ora kupadle kubaitali wake yane chen leti ukato yanulak víctima so tibash kuyuchu kumuyatik tele tulak le balo kukeshe tukustalo letisha mentik vale awehe alcohol chamal drogas balo beyo ucham it kukale después umasi después kubinu sukta después awinkilale ukatu masitum letitunuk asi beyo ya waray ma tume wau tukulup ata vicioso sino que tutukla tichan tu yang kuba tiemu yalilo chenup it vale hasta hito membelay ukabesti más seguido este umasi. Bueno, lejelo junkat kiwalik ya bujejelasil bishupahta lupaktal la migración kuyalalo. Junkat le tire baskuyu chul yetel kahob hach u hetsmubao hach tsoku kashkob tsoku patalo tsoku pulkob u mozil kosalik bello tile kaho tile nohlumo kosalik maya ob yucateco y lob yab comunidades yantelo simbol mi mohli wahach beyotes que na walte waha wama kuyalale San Rafael min peto masa kuyala al peto tu men ya peto y lob yanob yankaho tus kuyala al oskuskabil yankaho tu men hach ohel tantus yan le comunidades mawa bello basco yucho le hela beje tipo chengeslo emigrare le balche bobo beshen emigrar tonja no tosh kochulo tula sukune tosh kochulo tula a primoi tiko na tasu tula amigoi tiko na tasu tula karsku asukuni baston ko yuchle tosh koche yashobo heche tu comunidad de San Rafaelo peto y lo kuchobi desde 1985-86 watak antes tielelo hello le diashtung kuchobo kautas kulak o belatune hachtuno hochtalukahil peto tukahil San Rafael betike kuyaku tune San Rafael peto número 2 ukapel peto hello tushtung kuche oshkuts kabilo yasho ka kuchobo tukahil San Francisco betik belai San Francisco hakashi ke che kasi he mashka wile kasi kakati tushutale ya ke oshkuts kavinta oshkuts kabilo hello ulaka el Fort Bragg we nats ishana lali ya peto ilo yane lali beyo to ben pushtush kuchutule kuchula kuyan kula kuchle betik beyo nuktale kahalo hello. Pues lejelo tú le tan igual cacho es que un pel bishupasta la kaholti que migración vale ya ulak uhatsil mahachat utsil un pel baltan iliktile kinova kutalti makop hatstu hajile mawa tumen chenta kumalo kuntiko kukustal tanubino ma tanukok lok tukahalo tumen hachya blobil kuyuchul titukahalo ob wa hach tsokuk hasta le bishanike
minan meya wahachwi hilo ob letile centroamericanos kuyala lo letan humano guaitu nos lumil México te alukuchlob de Estados Unidos ob ya topil kubiskop tile bejo inkaka ilik hype el tile titulares kuyala lo balo kutziptal yosal letile ulak bishi upasta la paktike migración beorak sut Abraham beorak sut tulakalesh hach ila wilesh video hela malo pues hay el tilebalo chen humpi tilebasho kujilal tilekino ba hache talam yetel kas koshali kesle mehen pala lo tanu binob minanu tatatsilov yetele etiob wa le hatzlo kubetal tile makop tanu binob tak Estados Unidos so min un pastel alik le nuk besaha tialk tushtik el tukul hum hypelt ano tiklako tik paisano soon tial aknatik de que u kustal make el pastalil cabet u patal titular calmaca, o sea, se debe extender a todo mundo el derecho de vivir, ma bello, el derecho de buscar unas mejores oportunidades. So, yankine y chiloon, cuyuchul batelil, y guay México, cuyala, es que le maco bo tanu talo, tanu luskop ton meya, cuyali coble mexicano y lo guaye, yo sal le centroamericano y lo. Matu yilkob, wale bash kuya helicoptera, le balo kuyala al shan yo sal clack optiano de Estados Unidos so. De Estados Unidos so, kiwali kiankine, yan shambatel ichil comunidad latina. Ichil haipel tilebalo upastel kalik. Mi upastel kalik tum yetelutukulil lehela ma kabet egentik upastel tulakalmak ukashtik el malo kustal. Tom bei winikon chembale bei sham bei winikon kabet meya mul meya telka ujilal tu men le hala chilobo wa México te Estados Unidos o wa Guatemala wa hetusha que ka ilag ka umalo kuntal biskuyuchu kustal tu no lumido tu men wa kayanak pastal lo wa México kiwalik matula kalmak upatik ukahal make matubin centumen ukat bueno ya mako kubino tumen ukat vale umasile kinwalik upatalo kach wakayana ku upastal il kach uyantal ti el malo kustal lelo hachat am tuklike tulaka make kabetu yantal facilidad te kashik tush takubin tush kutuklik mas malo utia bale yamashe hesh según buka kabetiti wanang meyati wananu ukashtiku kushtale yanu yiliktush kenu kashtu kushtal watelo wawaye hentushak tu yok olka kashike bale hachtalam waye lali ma fasilu yoko ma ke hachta talam bela hachko okle hachta yabu u riesgoi ma heshkachile Vale, heshkawaktu yuchu México, ken yalo ma ustut ano be mutalula ma ko tanshika halilo botumendulu sale meyaho. Wama hachene meyaho tsole kutalula ma que pues haut ano shantanulu sa vale lelo kubing kabe oshpe según tu kubing ma tumen ele ko yuchu wakataku tu ma Centroamérica kuta México, pero kuta México kuta Estados Unidos lale letie oye blet kuyak tone makobo kuyak tone katales teshwoye wa miles wa 10 miles tan usik tone meyaho
meya ho ton kanusik ton. Bale upe ba helane tumen umas yabile meya ho mentiko oye leti meya ho leti matumenko bo. Heshele u toko ag u toko tulakle balo kabetu tasa te mesa o te lohanto bo leti rikasi matumenko leti be. Ukati atune banten tung kawakten hinus kameya wa meya mak atte porsili. Mata mentik ye kutamak mentik. Kutamak sta kumentik chau mentik. Matune ma menka kasi. Chau wak eno tumak taku mentik men taku kushlane. Chau meya. Chabilu meya he mashak taku meya he. Wa waye wa México wa Estados Unidos hen tuishake utumak taku meya he chabilu meya. Le lumo utiatulak lom. Desde watak meya tike le lumo yenuts ikto nuyich. Vale watak meya he meya na con hen tuishake. Kiba kigol becha hatal Abraham yo salat sigbatikton tulak levalo kuyuchul yetel clack o bihano de Estados Unidos so hachdios botik yetel wa kupastal a tsokol yetel imogel tan a betik hype el meya hopte lo tsokupasta tsokal li siki a meya wa akatat ay ka a datos tialemako bukato ubino ushimba te ta kuchil konol bas me yakabeti que tel tu supasta u kastabech diale me yaho. Malo ach kimakin wall ta wala tenga taken we nene tsokin tach kimakin wall pashe le me yaho tsokin kasik te dotin wala le oportunidad dotin wata chokatin chau eli después katin chau la kap pora kap anteni upetune kuchitu shene no aba Yucatec Technology Solutions, soluciones en tecnología. Lelo tu cajil San Rafaelian, calle Tercera de San Rafael, 522, calle Tercera, San Rafael, California, Tianoni, Yucatec, Cava. Upastal awalik tu katene dirección, ¿no? Ajá, 522, calle Tercera, Tulumil, San Rafael, California, Lelo Yucatec, Kutskinsik, tulak nukulilumeyamak celulares, tabletas y computadoras siya. Ulag upe kuchilo lelo manachani ukababe San Anselmo computer phone repair lelo lali electricmentic siya San Anselmo tiam 100 Red Hill RED espacio HILL Avenida, ABE. Lelo tukahil San Anselmo yang. Lalie, kutkin section nucleo meamak. Ti teléfonos, tabletas y computadoras. Huyanone, ach tulaka amak oli, ach kimak oltang antik tulaka hemashka take. Huye matik mentik mishmak u diferencia. Hemasha ku colore, hemasha ku makile, abete chupe, meya, abete chupe ayudai. Huyanone de service la comunidad. Tulaka hemasha ke. Achios boti que Abraham pues helo la que es coget que es guatian nos lumilo na San Rafael o San Anselmo de San Rafaelo tian dirección o te cabalilo tu supasta la vinesh a Yuskin Kesh a teléfono celular tablets o tu la calval ya nuyil yetel tecnología Beisha guatian San Anselmo la il tiene dirección helo wa kawilik Abraham wa malo tizita malo tu tial pasta lujilal tusianich. Pues hachiosbotik tulakalesh, hachiosbotik tulakal mak tan u lak intikon behlaiti ojelte, le lunes kutalo yan sikba yosal un perban hachkanan. Awojetech Abraham bekasta kinkukuchul takahal guayucatani tial ubetal meyahop tu menhalach. Kiwi la hachia nanten cantidad exacto baile o ya bachtak en gutusta cada mes, cada año. Ajá. Bueno, mamá tan intanyosa le remesas o cuyala lo tan intanyosa le partidas presupuestales kutsabal te al meyah te al kabetak meyah tu menhalach il tilejeje las cajo. Cache hachse upasta lutusu kahnali lo tu men nan mistush nan mishma kuyal tech bukasta kinkukuchuti gobierno. Vale tilekino ba yang el molayil ukabae inaip
tu supasta la bin akatik basak bal akata wohetik bisupasta la betikelo letile helo yang sikbatik tile ulak nuk besaho yang sikbatik yetel Hilda Segovia uho popil inaib wa Yucatán tialka uya alton bisupasta aknat sikba tial oheltik he basak balka yanakton derecho tial oheltik yo salemeya tietel halachilo lehelo yang sikbatik bisawulik El hot está malo que igual tu la kamash ko baita lu yeke kataku yilo bale le lot tak abet ko hetik buka tak ingut abatuka hil peto buka tak intukahi tulak lu Yucatán buka tulak la o presupuesto e baixo buka senhani que il buka mencha e kapatak mas yan transparencia mas claro tulak le balo a web buka sabe baixo sementa yeteshan bueno Abraham Hatch Dios botik tum que si wa kabaya kachan abika celular wa la computadora te la chanco kananta wa esto la kalesh tak tulak lunes tum malo check te shutse Radio Yum Ulol kushtale kusihil sansamal umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe kubinuchik pahalubonil kikelastu kulob umayahilkah kuchimpol tikunoh benil kumuk ang kusik tanag liksik ol takbeti kumpel mul mayahyo salmayatan kasyantik sansamal nupikusak behil mayaka kak ochukukung tan taktula kaluka hilob mayap koshbeti kuhun ku ukaiti kushtal sutikba ina telutop ol kilich kahlayob sikianto nupah taliktaniktan kachimpol daktan kuhumpitil knolob kubinukitiktan yetel tum menchibalog